Mulai ya, judulnya Matok. Di malam minggu paling hijau melalui di jalan-jalan pekerjaan su bertawa. Di malam minggu paling ale hiburan di Kemumai paling ale dakocan. Kok matok ngale dagangan nih jeget. Kok matok dagang ida dicolek. Manis kenyam dagang yang mencolekkan. Dagangnya mesi hitam yang mekejitan. Dagangnya mekenyaman nado lege adine. Meli kopi polos-polosan apa buin mencolekkan. Membelanja ajum-ajuman di mayane pasti sedengan. Di mayane ungut enggan tenas mekebetan. Polos-polosan apa buin mencolekkan. Membelanja ajum-ajuman di mayane pasti sedengan. Di mayane ungut enggang tenas mekebetan.